Now let us have a moment and what that is same place. Who's a machine? Either say Uwuko Asamado and I say Uwuko heaven. Amen. The Uwuko heaven is blessed. Bible says in Shira the Otera Dimo or Yadiet and that Ubewuna he is blessed. In Shani the Uwu were ready to free say echo. Now the Uwuya when we na see the Bible and say upon back when you upon back and so on fast watching 1 year 3 months now upon nobody another cynical and now be a quiet boy say ya kwana to a toilet was any part better as usual ball but I said the open a body moon upon bana you could tell the toilet the so on fast watching Ena okra ono so da so tia sia onya wuye ono de eni da so o man if you say obetimi asatra na age but de wo ni boni mu kono apem de onya maaye no so de on de watetim wo ye nhira oda so awurade nchen o mfire awurade nchen mesene nkwa asamado na wa wo tia se ni wa wo wu ti ye ne ye wa akonya da so tia se no e ye ni ji kese pa ma ti da bia so fo waka se onim di mboye ni bia wa asase wesu di mboye ni ni pa watena ni boni ma wu ni die boni ye oda so ti ase a onwu ye de wa akonya sade a chiw na wunya wu ya akonya ni wanya safa ye won kwaje won adwuma enya akonya ni wanya safa ye adwuma amen amen misramu da bia wodi betene no wasi cross bi erade pasama makonya bi msa mfanya me kwaje won adwuma homoden and them share wo we are say ba ko say the world is not friendly if you ask we oni ma yonkofa obeye ne tie di obeye ne bia nya ne fe otam so na wo kwa onfa honkora otwi na ni wo ko otam so ko on pacha o ma onya o hwe wo sa na wo so ti akwanya bia obenya no eye onkwaje wo adwuma ene ye de ye mo ma ye ni mere amen amen ana de toso bi enye enfanshi utirim se wo benyini aba akokora ansa na wo enfanshi utirim se o ba be ansa na o bible so bi wa nwodin pintin o wa nwodin de pintin na se o wa nwodin ma ne boroso o wi no ka se ebia anwodin pintin o wo ye ne se je no ye hia na asa ne kom de no wi no to aso se ebra enufusuo aye na hina mu de ama na say obi wo wa o wo wi ase de nyina bi ne ho to no wa aduane a odi and so he can die at any time just am be ebe usua aboa ama suru nyankopon etwe free bone no amen na last week me ka said ne member aka nyina bu na mama yesua sa adi we say ebre na yedru mu yedru bre boni na wona o te sign o krisusu do so che wona o beka ho itimi yesa analysis na metidema pom pae sa mserade umamobo if you say akrisofo oha ehye asori ase kwasiada afi edi kan a enkodu December enipa 100 no wan hwe ya 0 ne mi nyina abekwa amana kasai 1 enti sa wan na na erade boaboa no sa na wabefo mako timisram sese ye nyi sa adwenwe emfiri ni petrim na afi ya nkyere nipa baabia omunhwa nkudi asofo kusi nsole maso se meka se
Veje Radi die. Dia Odua, Radima mu several times. Dia me do to baba kwa me kai ba ko pa ye. Ebra ne nipa dom nyina gu ekwan so ayi tu kwan ye dosun. Ipam pem different. Je kona na mu se papa bia twene gina nchen se no se me hwade ye wo kire ma de. Afeni nipa no mu ko no o maten ne. No mu ten ne ye speed o mu de ba o machi no. Eye anu odin che se no mu ko no. O mu ko de no mu nante. Asama erade ka che me se sisi be kristo suma duru no. Wana o te san edo so che wana oko. Ana ekwan no wo se ye mienu. Ba ko ye de hwia nti nipa mienu se ntimi nkomu ade se wan loko lai hwia ena ye kwa ye nhwe yachi ye nhwe nchen ye hwe straight ana o se ba ko de eso nti wona wonam so no so ye de bebre ena de otimi ba wona otimi ye de opedi ya ba fia ne de ye kono one by one ono ba kra na be kwa ade so di wachi oyiri be ko bi ade so di wachi ye nkoni mienu. Hallelujah, amen. Timisramo mama ye ninna ho na ye nyere ho ye breboni mu na ye duru. Amen, breboni mu na ye duru. Ade bia fa show tirim se ade bia wani ji ho no one day saa de ne de be ma ho ba wa be reject. Hallelujah. Me say the be man so wa be dey be reject. Ana two enya de enya wa dwen say wo secret wa asase so na wo ye bibia si. Untimi ne bibia nsi. Asechire ne say sesi ayi me nko a meti se ne me tu kwan me ko na se ma me duru a me dan me dam no obi ne be kwa akobie me fu ekuta no obi ne be fa yusu any secret bia me wo e wo ma bra bom ni dam wo nyina no that day no abaye de open abaye open timisamu uma yenyere ho obi amon ho modern two amfan hye wutirim se asori eyeku wana ode asori si wutirim se eyeku no anu nti no ofiri one church to another if you say ku de esi kro do so a mewa eja yan weki kakra mathematics yankoi ya ko Luke chapter 2 start here free Luke chapter 2 but obi am fan pen in the book is if next year ko teachings no enye me na me bi because ye be ko abonten na ema no matoa so Antesta money ai manu mi dey am refiu Veronica ne we ye o twere ye fa ni we dey ah Evelyn Fosti never way Luke chapter 2 the entire Sadi repair say nyina na yebesua no en kan free asoro ne de anwa na ne time na ambo aminti o se mitimi twaso nke bibe hihye mu tampon ko 33 no prekwana o de starting free be 30 another for no kindness abra ebesi in 30 na free mashasi achim 21 okay 21 abofani din to na odina watcho betwa ne tetia no woto din Yesu sede obofo ne kire ansa na orinyin san no yefromu no verse 22
na wɔn ahodwira ɛna tu sɛdeɛ Mose mmara no seɛ no wɔde ne kɔ Yerusalem sɛ wɔde ne kɔ bɛ Awurade sɛdeɛ wɔatwerɛ Awurade mmara mu sɛ ɔbarima biara obɛbie yɛ funu ano no ɔbɛfrɛ no kronkron ama Awurade na wakɔbɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛte Awurade mmara no mu ayɛ nkuku mmienu anaa aborɔnoma mma mmienu verse 25 na hwɛ ɔbarima bi wɔ Yerusalem ɔfrɛ no Simon saa onipa yi tene ɔfɛle adeɛ na ɔretwɛn Israel abrɛkyekyerɛ na wɔn kronkron ayi akyerɛ no sɛ ɔrenwu ɔhunu owuo gye sɛ wɔhunu Kristo ɔyɛ Awurade deɛ no ansa na wɔn no maa no kɔ asɔre fie hɔ na abɔfra Yesu na wɔfɔ nso de ne bae sɛ ɔbɛyɛ sɛdeɛ mmara no teɛ no ɔfa ne to n'aba so na ɔsrɛ Onyankopɔn sɛ Awurade afei wogya w'akoa kwan asomdwoe mu sɛdeɛ w'asɛm seɛ ɛfiri sɛ mɛde hu nkwagyeɛ a wɔasiesie ama amanaman anim. I have seen your salvation. Kanea bɛma amanaman no ateɛ. The light. Na ɛbɛsɛ ɔman Israel animuonyam. Na deɛ ɔka no yɛ n'agya ɛne ne na ɛnwanwa. Na ɛsɛ mo hyira wɔn na ɔka kyerɛ ne na Maria sɛ hwɛ abɔfra no ɔde no ɛsoa ma Israel. Afei hɔ na Mr. Tefri ɔbɛka asɛm bi wɔ hɔ borɔfo no ayi so sharp 2 appointed 3 4 ɛna 4 ɛyɛ rice ɛnɛ wɔn nam do bɔɔso mi ba tɔ wɔn ti ɛyɛ lɛtɛma first one ɔbɔ child for unto you a child is born and for unto you a son is given last mi kyerɛ mu wɔ ha kyerɛ mu mɛ kyerɛ mu kɔ child na appointed. Rising, and answer rise. And a 4. Amen. See more born and 9 so. Now, Elona, Mede Gina Swaka, some actually when they Anopay. Was this Sabo Frana Pika Kino? That was a share. About friend, I would not assume my Israel, the Pabibri, Ashia, and the story. What the next one, Mani Pabibri, Ashia, and Umudi, the sorry, Omusoli. 34 And Simon blessed them and said to Mary, his mother, behold, this child is appointed for the fall and the rise of many of Israel, and for the sign to be opposed. Hallelujah. Amen. Sabo frey sawka quotation we our Bible ma dwene ho bisa se minim se Yesu ba ma nipa nyina nkwaje adenti na wo sa ba ma nipa ahwe ase on se emodu ba anu so wode efise wo so onipa ba na ma wi ase se oba abegu atem. I didn't come to the world to condemn, but rather he came to salvage. 2 Oba is Oba Behesha na waje de waira. And na John chapter 8. Yade Oba ya chine de mamu pe ekọ ye no. Na ode confirm na asem ti Oba asase you say he didn't come to condemn, but he came to what? Salvage. Nti oje Oba no because na embere mu na wo senki si na buoku no. Ba oje no. E kire se no nti e no Oba ye. But why say afei the Bible ne ka se nipa a waba ma ogye na afei de mo ka so Obama ahyease. Why? Hello. Hi. Obama nkwaje Amos mrabo ase for asore ne mpeja ene ne nkoso ba afei de Amos Obama asole na ahyease. Asole ne ahyease. Asole ne say kofo. Why? What is the meaning and what is the secret? Yesu, the word child that will come once for unto you a child is born, and for unto you a son is given. And never me, and what kind of baby me, and never me be me say, I mean to mean chere ewaha. I just a period of time. If we say Bible and yet any person and concurrent. But Paul drew asafo bi emo we asafo no ehunu said the asafo no started city no akasa say aha mentimi ne mo ankasa say wonfo ehu na ense no hunkon be fa so aka no sa Mary de bia kan no asem enye Mary na wu Yesu. Amen. Amen. Me say na Mary na ye de wu Yesu. Na wu Yesu.
there was a time Uluma Braka said Israel, but the American told said Mary gave birth to the housing of Jesus. Mary gave birth to the housing of Jesus. That's the body, the covering of Jesus. Into a Chemumi, he gave birth to the son, the child, by giving the son. Intina Bible can say, for God so loved the world that he gave his only begotten son. And nipa biya one, we two, a body and the soul and the spirit. And okra na oba betina nipa biya we mu no. Eno na ye honam obetimi da nante asase we so. Nti na wo kwa ba bia wo firi ba no nsa na we nka ho. Ye nti awunya we no. Unya asa de mi gina he. Eno ye de betima ma wo de anante wo hefa asase so. Baba nti na wo kɔ baka na wagya we wa ɛkyerɛ sɛ saa ba bia wo kɔ no ye mfa saa nipa bia we enya dai nti wo ho. Nti mobile phone de ye mobile phone nye de odi woni hunu no eye engine a edamu no nti utimi house na engine da ho nti ni pa bia o cha wo ya house na o rare person no ye friend so eno no wo kra nti na bi preach e ka se we ni wa ni wo kra de yi abro nti look ka se mi se ensuro de otimi kum de yi honam na on ni na emom suro de otimi kum honam no kwa sa ode de yi okra no sa ko okra no sa ko to amadum krum enti house na Yesu ebe wuram anante wa ha eno na Mary nyinsen ye ba obana ngasa ye friend Kristo ni de e Nyankopon na de ye de e ma ye and he gave birth to the child and God gave us the son. That's the meaning. Hallelujah. And he mon child sa child we all kan wasem na Yesu wasem na all kan ana a prophecy ne de man no say sa kra na o twen na nsa na odifo na wu no sa kra na ya sheda appoint no waji no okase ya yi na eso bi na yi na e hwan Nyankopon hallelujah amen Nyankopon na yi eno na da last me kirem wa ha be 3 weeks ago say concerning anointing nipa do say air to tiri so ye dem egu tiri so no ye time it doesn't work enye adwuma efi say enye marasom ye di akire na emom ye didie didie som ne honhom som Kristo ne di na akire star ona ye sofo pani e wa asase so na ono ye sofo pani na obe sekritu som ase no oba no why na anointing Onyankopon na mu Acts chapter 10 verse 38 wasi Yesu Kristo fi Nazareth said the Onyankopon de hon konkron asra no yes ti yanya time enya Bible school ne didi sofo enya oye no video group so na tere se oye sofo e de awade yi no na waye den wasra no perfect because let me aka say me perita sem nyama to oil my friend no me hwe na djuma o di no dan mu ay so mani te rate bu nkotodwe ene me ya anointing asim sofo na sa huhu awade nsi ni sofo ade ma ye eye papa na ase enye papa hallelujah amen enti Nyankopon ana na appointing no ama odifo na kasa ansem se Yesu na oba obe ni pa bi ahwe ase ene mu sorry enye Simon na na ka Nyankopon ene na eda na di akere no na no na mfesa mi kirem na obia asomye ne fine na hu church na oba no wan obetimi atene makosie wiye e won obefa na asema meken ene won na obetimi enya nkwagye hallelujah amen wan obetimi agina kosie wiye ene ono obetimi enya nkwagye e won na asema meken obefa anya dia meche eno to nchen no obeyi anjaye ti se bibi sei onza ye wo enkura buru bia ye die friend kali kuku kali ma ye bida siso nti se wa wote ya no umu obi chen wote ya na ebekofom nti bon se umu betana so no sa dan ya sei siso na se
de o te ha no omu ye no wana ni modu do o yin fa isamine rabi tana kali koko so hana be koso me ma koso ma rabi akoko hallelujah ni ora mi so mi ni owula ya owula be koso na ma koko amen onene tetepotan yesu wa yewro nti na ye ni wu a obe waje ni pankwa eno ho na honam fem ma ho sisi mu da na di no na tie ebra Israel for nam esen so mu yale enwowo keka wo ne omu fa o hawa ho mu ana Moses ko gba Awurade mpa se Awurade se o ma na e feda asemo mo kanya an se waje ye be sei waje ye be kuye waje ye be kuye ni mas nje Awurade menye dem ana se me mo wa ya ade bi ko na ekokum wo otunidi ko bere wo na aboa ne sese decorating uwia ya ne tese asemmia muntie sikita meka kire mu ni me tichi sa type of cross no wa me so se ba ko ye bonsan ba ko ye Yesu na ba ko ye wan nipa enti o ma ne sa wo wo no ma so esere so na ye cross sin ana o de wo one sense no tutu am na di sin mo kadi ana o ka tire Israel for say avelia mambremo wa ekuro atu efise enam say Awurade ye Moses yankopon tino omo hawo bia na wan ho no mo de ko Moses mewa to bia kwa Moses ebele kama so ko kana so ni na mambremo Mary tia no so tia wona ni bonkum ana nipa o so tia bonkum so kwa tia bonkum ho owie no fofora ba Moses obi abo maso so bonkum ana nipa so bonkum so kwa bonkum na bi because no wa bre and no be mo how God is what suffering adia tia emfitire Yesu and them Yesu Zion them oh fire yes more because 24 hours nipa bomb fire sa ma dey you tama wo pon dey no be start so wo pon na obi start wo pon na obi start wo pon na obi start 24 hours interval crash in them nipa bomb fire sa be sa dey hello enti opeda wo no aka to mu sa di ekuru etu no die na ni afira ye wo ni bi aka no okwa onko gina asemi anase muntie ni yo onyina asemi anase na aseni an wonya dai onhwe wo no ha first person ko ba na ni kuru atu no ekuru na yira me kan asem bi atrem na ekuro no awu na ayera wa hunu bi de na ono so na ni efra no ekogina ho no ogina ho ahwe ne ha na nani nate oba ne no fo ye ne yakogina ho hwe ne ha no na ono so enofo no eko hallelujah sa cross no ene sa wo no Awurade ma Moses ye ewo bepo no so no ejina ho ma Jesus amen enti me busa mo question every day Moses esi sa cross no every day Moses pede asa wo no se obi ewo problem yafu yade a obi wo anifra obi wo problem ewo ensraban ni mu a every day je na ni efra ko gina ase na so hwe won ha ekoye no musu so obi nya problem bie mu a Moses ene cross no wan won ye beko ene ya wo tema se ba e mo nse wan bia me pesa me sada me to for ma obi a enya se de wo sitie bia wo timi ti ase me de ko form kra amen
ti yanya gidie wɔ saa cross ne wo wonim eni Moses mu bi efisɛ ne yɛ timadi nsuo Moses ma nsuo no bisa oni Nyankopɔn ampa na ɔno so apagya bo aba na ɔde atene nsuo so ne ba second one no asa de akɔhwe first one ɔde bo nkyɛ sɛ bekum Yesu ne na me no so ne nipa nya kwagye ba akɔpɛ efiri wɔ kɔ yɛ nkuku ne biem na emu yɛ bɛsrɛ adeɛ na efiri ne hɔ ɔde amaye na Moses sa de hwe ne tirim puu Yesu no de bɔ no se agyi Moses mekum me ma wo nkɔ amen enti ne gyina hɔ ma Jesus Christ hallelujah to ase sɛ de ɔma Moses ma wo no so wɔ sɛ no so saa na twase mo ni papa no so etwa sɛ ɔyɛ de ɔmo ni papa no so amen amen me ko second level yanko Hebrews 12:1 kan besi 2 But Hebrews chapter 12 Hebrews chapter 12 verse number 1 or say Yesu ni didi ni a owie peye Sainti yanso enam se wadanse fo munkum ete sese etwa ye nwasia yi Mama yanto ade so biara ene bone a ente na etwa ye nwasia yi si ye nkwa no to obi am pay attention hwame hu munti asem ni yi pa munti quotation so wo kan o say Yesu ye de bayi didi ni a owie peye didi ni a owie de peye enu na me ye corrections bi wa bi se na ho bebiri wa na me be se ni pa bebiri nya o mo nti ase se ni pa ba asori a ye preach wi na e kana koma aya e ka se hwan no magiri ni Yesu obi an ka hwan ya ka so magiri ni enye so ko wa enye emo enye asori pani enye ma ko pani enye youth leader hey mo ye so asama mo ke enti ande bi bisa akwat baby a wo ye medina adwuma wura any managers ne wo one employee one power wisdom enti say na wo ko adwuma kina anopa na wo duru steps no so na security no ka say hey come you adi a wo be sign na wo ay Christopher ona wo ka za se mo ya so true de jamine se mo wura me pesa me te wa adwin mu enti se bra ko kudu kwan ya no na security a company ne nyane dia onya manager say sign ma you adi me ba to be se na won oni adwuma mu security no nya ka ho na re mo to you adi awon ayo no fa me ẹni ẹ fọwọ́ ti ẹ̀wọ̀n bíyà na wuni na abẹ́bá yẹ họ anamímí họ asọ́nipẹ́yìn bi họ abẹ́ka tẹ́lẹ̀ yẹ sẹ́ Richard nti enipa asomesi nti Amos nti mìíjà asọ̀rọ̀ no wọn nsẹ́m jẹ̀mí yẹn nfa wọn hyẹ aseɛ họ yà ẹ̀gyina mi sẹ́ nà mèdè tí wàá gbìm. Me ti wa tro de 5 minutes per and so better there me kire na se 5 minutes per enti say am pa say didie safo ni iwie ye fo no na ya begide ti o ma ansa so enedai eya me kwa mi ansa na ya me kwa mi ansa me bra na me do meje mi su bangwa ni mi do meje ma fa Yesu say no see another point fa Yesu say e da wo wa mo be sra wa wo so fo ma fa Yesu say bi na preach ya be fa Yesu foforo no wadi wo wapiraw ana ya sabo wasu asole dem wasi Yesu sano ya ne kwa asole fie ma ya kwa ye de we bless him odru 30 years a priesthood year Yesu shira mo fran in the Bible a priesthood year the entire Yesu starting adwuma 30 years no me di besem na ye wo rival school bi e wo Israel Yesu ko bi sa rival school uwi at the age of 30 years and a uwi efiri wo kono so timi pikin nipa ayo mu disciples na so educate wo ma no so ba rabbi enu ti na Yesu na Israel angaye san ko mu ma ne kwa ma ne ntimi ntiti da ti no tira na asam ne kopa no ma ba so rabbi tira ye ko finding the meaning of rabbi in the Bible teacher
physically you to be teacher and he prepared himself after 12 years to 29 years. Yes, we get our Bible. Yeah, it was 30 years OPA. Hallelujah. But don't tell me. And o son ne yere kwa so fie ko blessing e shira onya 30 years we o be se na dwuma ase na o ko himfa don da mu ne ye dai ye ko na su asu bona ye bo no don wan ka asem bi efi se Yesu nya di moyeni enti wontimi nka se me bo wasu di wakwa adwen sa kirem ti don to ja no no akutu mu sole ade nti na wo ko church a wo se ye mfa ye nsan to so last year teaching I wo FM ne bi mu frɛ attack ye say je kese che bo Paul na mu kra na wo ye wo so ye de gangaria wo Bible mu no je bi so pete so na oh papa wo so free ye brother yes I could also wo so ko ya odotobiri wo free Jacob yeah ana me say Bible ni state say abra Paul okwa na so on amunu mu wa yes anya ye de bonus enti say me bisa mo question say ka ni nya accident no amunu mu wa anya do mu go hospital na just hospital ni sikwa mu dabi oh mucha se mi o amunu mu wa anya de go hospital na just hospital ni si be accident ni si ye amunu mu wa ne bonus ika ntizesi a obi abadan wa no waje Yesu adi yenim so edi mboyi ni wo kwase a amunu wa na so fo mos born na su na kire say edan wa ya na me edan wa ha ala se su ni sa Bible no anyi obi ane ne die o the same word na wo na wo ba bia ti Bible say trust am na munim nti da bia mo ye de nti wa wo tie ne sua bi na me so me nye de sua bi because Judah for one year sin on what Thessalonica da wo yi won yem o wa hobrase u preach ya o ka asem na obeye boko no wati o be woni sa say papa wo say boni on pre o mu wa hobrase o yi won yem na waje o duru fia na wasane mo ogu wase na wakohwehwem se etesa ansa mo wafa entesa o no osua bi no wa reject bawo de wunhwem nti na wo ba ya na nka se Yesu ni ma me de Matilda osi yo o ba na reach say so fo bua o ma me di rose osi ne ka so fo na o na na me o la cha se sha o bua Yesu ma me o de ai Roda na osi za reach so de no boss of me say o no so sa o ye eno na ma Ghana sini pai boso sa no mo cha ho bone ma sobolo cha ho bone bayi me see 15 years time mo mo wale and wo wale ya kan botre wo we di mo bi a wo be ware no some good one ko ne ma me de na pom pai bo o yira di ama na no ezu di ama na no ya pusa se no dan wo no ne na mo ntu wa hweye hey di mo bi a wo be ware no oni asa there's nowhere in the Bible ebini ho say wa betena TV so a na aka cheme ensanchane kwa na Bible si ensanchane be si a ebedi wona obegina dini dia yes word before miracle so na wa wade ene wadwuma ene wakwantuo ene sei Ghana fo say wo de wu nyame wadom na nyene nyina bi wi a Bible no be kwa na abeja obetai enti die muntie me de ono so anya sika o peska duro anya ni sika anya wi asa de nyina bi ntim pesa mo tere sai ni pa onya aso de kwa na e bi sa wo se omra fa awade ono so wo yire omra fa awo o ba omra fa adwuma o adwuma omra fa ka o ka omra fa fie o fie omra fa akwantuo o koba sensu enti sai ni pa onya aso de ba na omra aso de so na no bi jai sa mo me ma ya adwen mu nti hallelujah amen ti misram me say baba me toaso ti sa quotation e Yesu ne ba jinidi wo accept me fa Yesu de ne yemi wura ene me kra ade nkwa so far as I want ka say me fa Amos say mi wura ne me kra ade nkwa
me fa kwese wasa me kra me wura ne me kra agye nkwa me fa Richard se me wura ne me kra agye nkwa me fa Mr. Frank se me wura ne me kra agye nkwa me fa Kate don kwa se me wura ne me kra agye nkwa ne de ne very careful you very careful ne hu enipa ko a ni nti wote hefa edem a yes me kura na me papa unam fam eni sofo wa no me gina dem aka ne da bia se enye sofo wa aji na me ye de midi dem me di wa aji yesu se ye hu sa trosem we ya masa ye ne gina ha ho obi abese adamite ube se mu omum ye twintwan baabu wiase emu no ogbo o nti oni ni nya ntokwa so a enkada so bu so o ka bi ntokwa wase na akurase public toilet no wase so na akwani twem na ohu ozo ni na kwa enkada toilet fi nya say hey let's ask so the room ye ntokwa twan ya ma uti wente Rasta of fighters. Yeah, a woman does that. But I can't friend Ababem, you grew Munas up. Oh, the Urasawa, who were Gabuzo. Massa, and I didn't say one who will be Gabuzo, and the whole day grow because this is what to me, Dodgel. Now, dear, you know whom feared yet when you won't. Sha, baby, I'm a piano sound. Amen and amen. Amen. Mean to be the best here. Enti Hebrews 12 na giant ko. O say, science yan so nam say what dance form nkum ati say atwa enwasia yi. Aha. Mama yan to ade so abila ne bone a ente na atwa enwasia yi ne ekwan ngu. Ko. Ne fa boaseto into apre da ya nim ne mumrika. Ko. Ehwe dide mu di kanfo ne wiefo Yesu ohwe didi da na ne to ne boase hu ase mane. Ya na wa mu da beginning. Jina me starting mirika wa ha me ana starting wa ha 1 every 1,000 bar begin with a step yes enti woni ono ana starting wa ha na ha no ba be duru no ba be duru na ba wo hwe yen no ono na starting na o say jina ho no aso say jina ha that's the alpha and the omega hallelujah the alpha and what omega the beginning and the end. Ononkwa na ye alpha. Ononkwa na ye omega. That is host, Adonai, master. Jesus. Hello. Ono na be beji ni di ye. Na aso beji ni ye de edi. Dodo a oje no, ona oje di ye. O ma wo tumi. O meye Yankopon ma. Zion ma. Yankopon ma. Sewa ma. Yankopon ma. Amos ma. Yankopon ma. Yo. You know. O meye me ba. Entiwe, me ne with the same blood. Ye koye DNA tester or you O positive. If you said me O positive. And then I classify as meaning because we meet me a woman. Not physical appearance, maybe when you're on several. We are more for parents or Bano. The net and the Radiant Tony more than them. Hello. Me say, me really want to the net to the doors one to be on one. The bit me up as an album, the new answer so. Ni moja die ni mo sa obani mu nsewa na nye ne die ni moja eno die ye koye tester oni no de same blood group enti onam ni moja na so na ni nya apam enti ye blood group na ye every Christian bia sa die wo papa onam fam wo papa moja na ye o moja onam fam eja no ba hunhun fam weja a obeji di ye woni msa wo blood group Yesu blood group hallelujah wo blood group Yesu blood group the same thing enti ye ma na ho ye eja ba to mu jemi anu tina the prodigal son ne bana no wo fie no akwana no wo fie no won say
Seka akra ne nko a nka ne nuanu nsa kwansa anye ne ba. Kwansa anye no. Mewa. Yes. Enso nam se enya akra ne wotumi ne mu ba kwa ne wotumi nti no. Ye open wo yinti akra no sa anye ne back. Ni nuanu ntimi nyi ni nuanu mfirifi abra ne papa enkan. Ti yansha ye gidie What the count? And the English needs to the word fixing. Fixing. And I say gazing. Gazing in your hand, Acts chapter 3. Peter Mokatra Kwan said, my friend, money, we don't have some. Shirt, we don't have some. But you just gaze after us. You show me gaze after us. And Timothy said, so we go from Ejina nche na ofre saa bubu aniya obefi wase hweye ha hweye ohana pam no asole nante gaze after me into wase who accept Christ now this church here gaze after who? Jesus Christ. Fixing anya turning mi kire mu a Jordan say you were turning point. Hello. Hi. Your turning point. They say because we make kaya same patch a term with Jesus. No machine is perfect because the work input is always bigger than the work output. Yes. Effort, pivots and load. Say physics. And a high pivot and a high effort. Effort baby I will assume. And a pivot baby I then air turning and a load. But where the fixing to say what the idea be your physical light. What the question say ya chrome area Asante. Baby I can't never find a one light in the suya. It's just straight. Car light and turn and it's straight. And to one massa instant is free. Said the account from the shape Peter who to me solid. Said the Moses I shall one be now what to me in young party. Sabbath na yentan de what be accept Christ no. The scripture is telling you that you should gaze after who? Christ. If it said he is your light, he is your salvation, he is your way, he is your strength, he is the I am that I am. Oh, Biblia. Enti mekaya de John the Baptist dey be shame. John the Baptist e dey be shame. Di entia Bible ne ka say Yesu ayi bebere ahwe ase ne bebere sole enimi. Me dey be shame no mapon. Ane say edam ho ayewo. Yewo ahwe ase mienu, yewo suntudua mienu. Wonte da enane da meka kire wo. Yewo suntudua papa ene wo suntudua bone. Yewo ahwe ase papa ene wo ahwe ase de bone. Eni Yesu ba ya hwe ase ama bi mu aye sole ya mo bi mu asole a wotim o twempena asole a wotim onom George o to awade so o tale obi kunu okunu ye wo ho ade ti mi a mi gina hai me ya sole ye e ma wo na msa ya hwe ase e ma wo etwa se mi gina awade aginem ebre pa ne bere bonim na me ka kire odimbo eni se wansan mfi na kwambo no obewu ne bonim enti mi sini pika tro sa awade na wota wo emfa wo ne akode abo ne dem ha emfa wo ne twitwe utwitwi ya emfa wo ne adwuma bi a wo ye se wanyai obi kuna wo tale wo na ubekọ bu nsam dem sani pawe sa wofa wanfa asam na otedan wa ma asam na me ba me kae no ebe ma na hye asefra dum no akọ wiase obefiri efise wapon kure no wapon kwani to obehwe asefri no kure no akọ atro obejai sababa na mesa akogina abonti aka ate odi mboyendi sese wanya hwi wanya akro no wanya nsa no na wa meji Yesu ani obewu akwane bonim saadi mboyendi so agi asam ni tum na ofa wadwama fi owuo ma bahefa empam yes menyane no afri ni wo amana bankwam anfo bi so timu a ono so wafiri enkwam akode be owuo
owie no besi so say Yesu wa ma asomdue na emum ode nkranta na ye den say obe papa abusuam obi a wode asomdue ba afi de wo sa de papa mu ne ba. What is the meaning? Hebrews 4:12 say Erade asem ye de enkranta de no it causes separation. Any me maame aye kramoni ana ma beji Yesu adi mususu say saa se kan na awura fie ho no e de asomdue na beba fie ho na say de wo na beba fie de wo confusion ti so ka say obai e ma say ena na ejemu betete ko de nkranta na pa e no so asete no say we kramoni ba enya ka so wo beji Yesu adi a enkranta na awura fie nti adi ntimu baba maame ne papa nti be free sa da ne ko onya ne ba no kura anso be poison na ku enti Yesu wura fie na dia asomdue ba na say de tokaba Santo ko be ento papa na ento bone enti na un prophecy da order da was say o maame o yire yanko em the kilometer chapter 6 verse 13 kan ma em say 6 13 13 on they want the scholars to have if you know what you got one kind never I know I'm kind to 13 verse 6 was it say unia berema yes I know one change that over was it say unia berema one baba ajako one ba ana oba berema asante mamrem die oyo ma me ba na yawu nia kan ne wa o ma me ba ko was it say unia berema one ba ana oba berema ana obaba ana se wa uyemba ya wo so wa wo ko ana obaba ana wo yire a oda kuku wo yire no ye wo mumienu ye wo oba oda wo nchen ena ni oda wo heva edima mo tale profo kunu hu nyina no mo ye de mo da nchen ye fake o me mate ye ka bi o me mate na ko our mate hello mate de be US ku nchen ye oda wo kuku e de wo kan yire a hey nese o eja we dey won tini hu jai o don ankasa bible no kasa o si asemi piu de wo don wiase ma be filipini na wo tini mu o si we nku ana nkew nese ani pa no nyeni pa ato a ti do da kuku eja yanko o say ana wadam for ti say wala wo kra we dada o ko kan say no say em so ye code wo to sem say ye wadamfo bi wo enya damfo ni na enso ye wadamfo bi a osene ni ayi onia yes we have a good friend and what say na anansa adamfo a o don te say ye wa wo kra eno na first Samuel chapter 18 bible si Jonathan edo David te say ye ono an kra odo Jonathan te say ye ono an mewa e code enti wadamfo no so ne boku sia enum owie mu nche de obeka to aso ye de akaja o se ba ye kokko so nya me foforo a woni no woni weja no ni won se ba ye nko so ne nya foforo a weja no eni won je nko ni nya foforo ye nko so nya me ye nko nkemo ye nko enkanka ye nko bahai ye nko later nation ye nko the whole wickedness Jesus was it you want to me with you papa bro papa ye ni na ba so de no mo so ko se o mu pa so ni pese na mo pa da ya wa ma so no ni na mu wo de mo ko se de wa ko pa so ni pese na mi mura ena ho ba ni ya juma nyore ba mo so ni pa ni ko ba papa ni wie no ala do papa da no ba ni fo no so ye de ya kwa so de ya kwa da apelu no ko pa so wase se sani pa ni bubo ni da o se aye ko sun na me fofra wase fa de e wo no wase amanama e wetwa ho asia a wo ben wo na se wo me wo firi wasa ko si asase no wa anyame bia employment no na ma na ni enwu na ma wani wo ne mobo e ma wani
wani hu ni ye Ebobo. enkwade ye ho ye hu mo ye hu mo tanka ye hu mo ba munje enka wasa ro na ko dan na ni ko han ye enti wo de mo ntena on fa ne mani agro and I say, you can say, die. Oh, die. Was he winning one box? Now, Fadia one. Verse 9 was say, the Kuna Kuno. Now you die. Kuno. You die. Dino. I could have a Java translation. One translation. And a room. Sorry, I love from. Hello. What's your day? Kumo, kill. Dino. Hallelujah. Mon chabla ya mama, ani je timuni mo. What's your day? Kumo. Then just a trust of no man you can't say. Yes, to the encounter and by the Enokran and Massa, a piece of war. I want to ginger your mind. Because Enkamufo, I go crazier to the sense that we never can. Yes, was hard. And you can milk pum. I quite Papa Obey Sophie. I made a day. Nima poison 7 times. We jump into the man at the cocoa, sell and go. We tried several times. Well, you ready? Sure. And yeah, Christopher, Yana, we say, I've grown ye, dear bro. Dear bro, and I want you to say, have a bad day. Welcome. And you must watch us say, oh, Lord, who do you tell Lord? Sure. One in some commercial and the grass wine. Now, me yira, me then that I won't crack, you, me then not that I won't crack what me not to, ye na ye go, no matter so come. Me say, I just mean show on Kuma, and we said, look 1426, your door here, a back, and I'm for, and you don't see me over, I didn't did that. Yes, and yeah, when you open me up, one pino. What say a sister, send you years in their doing for Father Transdemwa, one of company and the honor for Juma. Now, not what you company car, as your permanent you are them to say, now pay the amount of swimming, 100 million advance, and you shall renting now, a show 2 feet. That driver did not tell him to die. Who may die? And it is a Wunyan satellite. Wunyan satellite, who left and right. Yes. Agamama, any time is president to me and Ghana was 1 week before Pumu. A dim one of Kumaka. A dim boy, Mahamas do so. Yasu, and what you, Yamahama, Yamadumso, Dimbo, a sea dimbo in Kumaka, Yabba Pages are. It's the Kamulia 1990 was say that never listen to the opinions of others. Yes. And criticism is a general disease. It affects everybody under this earth. I think of one million, you're serious. I don't think I don't fly free moon. Free. As I want to have bagani, no company when they are found. You tell them come on. You shall must do. What you pay about 50 million, 40 million, 20 million. You are more to my car. Now, bear human work was security. And you attempt to found secret in a die. Many damn country. And you know what I when you was. Who's will be able to say, blah. Why are they? What do you mean? Me try to be a because I'm the cop from Namja, but to move here when the stand up. She said, you said that I'm meeting our tea. I saw the painting our tea.
ɛma ko ni binti na wote ha masa oboa ɛna nkranta no so ɛyɛ adwuma ebi hye bi efra dum nim yes ɔbɛyɛ ahwe ase ama bi no ayɛ sɔle ama bi mu ntebi bɛ sɔle afiri omuwo ana ɔka sɛ me se mo sɛ mo ɛne mbɔnyɛfo ne togyefo odi mo anim akɔhefa aheni enti mi gyina dɛ ma mɛti bi suntudua suntudua papa bi sɛ wotwe mpana no menhwɛ wo ma wo ntwe mɛka ɛyɛ true nti ɛbɛto suntudua tu bi gyae yes ɛno ahye wase yɛbɛka no radio so na obi so atie no wagyae apagya no yes ko abɛhyɛ mu nti yesu ɛyɛ sɔle mu obi no yɛ ahweaseɛ ma bi mu that's the meaning yes ti na ɔkasa kyerɛ israelfoɔ no hey wobayɛ adapaa nso wo mu ho ase wo yɛ ɔhene herod obi asuro wonua wu no wakɔfa ne yere obi antimi anka ana dɔn kan no wɔkyi no kum Trinity. wɔn sa nyaatwum nti ebenezer ɛda ɔka sɛ sɛnkremfoɔ edi ɔmo deɛ ndeɛ bɛyɛ a ɔbɛhyɛ fugu akɔma salati ti sɛ ka sɛ ɔmo nya asɔfo a na mu di atem bayɛ deɛ glory be to god ade yɛ suru wiase paa yɛ bɔne ebi sɛ de metumi amama brɛ da bi ɛyɛ bɔne ɔno deɛ eti mi suro no sɛ mi yɛ list mistake na mi fa na damfo a baabi ɔde mi bɛkɔ no basa wo nipa wo gyina ha wo dwo nsɔnne bi so dwo nsɔnne sɛ mi wɔ nkwadeɛ na wo kum ya waboa mi tie kwa yɛ pɛ de ɔbɛyɛ dɛ ɔgya sikifo no mewa ɛyɛ true ɛntɔkwa si no obi aboa no ate wɔ sepirem de wo ba kurom a wɛyɛ su esu nim enti sɛ wo nsatra ya ɛna hu yɛ dɛ ɛtɔ so hu da wo so enti wo mu nya asɔfoɔ enti yɛbɛka wo kyi yɛ kun ya wo aboa yɛ kɔ fie enti wo gya abɔne ya wo nso so bɛnya kudo bɛka bi atrɔ ma wo nsuro yes sambɔ hɔ paa hallelujah wo bɛka bi aka because me ka no dam a why na ɔyɛ adwuma nya mfaso a ne werɛ ho yɛ ne hɔ wurɛ ho enti nipa bi ɔyɛ hu gyina bible so ɔhufoɔ biara ni deɛ nkwa ebisɛ nipa bi yɛ hu da no so biara no ɔyɛ mboani onyɛ ni da so onye ni da so ba wo sakyere wi a tikɛ ni ma no wada ɛde wo bɔ hɔ a wo kɔ fie wo na atɔ bɛnam sɛ nneɛma ɛsesɛ wo ho nti no yɛ tu kwa na ka no na yɛ wɔ wo de kyerɛ na wo yam na bi sɛ me da because when you say ɔda no fa mu a n'ani nti no na ɔhe fa timamu obiara nsi anim mɛka sɛ sɔfo wei ayɛ misei wei ayɛ misei nti daa sɛ mma biam yo kɔ awurade ɔhia quantity ɔhia deɛ quality yehowa ɛdɛ maame